tafise kurabona kuna Bruce Melody tafise kurabona kuna Bruce Melody tafise kurabona kuna Bruce Melody narabibo ivyo mwese bana noneho D1 East Africa rayifashe zakanu kabaye man harakanu byakubaye ko muri rya video bazaza kungora none ngo uje urakomeye bakabona umutipe kwe nta kibazo nta nubwo nabuja mani wewe uri umuhungu cyangwa uri igihungu cyangwa uri igiti kumva ibintu bituka ndetse bikamanuka ngo D1 ngo ntakiri umunyuka ngo nta nubwo bagifise ngo bwambere kira barati ngo ingidi ngumukoze ko ngo aca yiruka ngo mugaca ngo baca bango ndamaditse ngo shaka ibyo ushaka sinifuza kukurekura no ndigira igiti rimwe kabiri gatatu twumva ko action twazigeze mu buryo butandukanye twagitinze nduze ya mbere twageze n'iyindi ari cya gatanu cyarananiye kabiri kace gahagarara kene wacu Isaac TV ho numunezero ugeretse kuwundi exagura nawe bakunzi ba Isaac TV merci sana kuri mwese ababone bacu murenga ibihumbi 100 mwama mudukurikirana uko bukeye ko bwije mu notification nta kandi kazi dufise murabizi ko twavyemeranije no gufata link tukayipartage tukahana bigaryoha ku buryo abantu bose kuri Facebook hari yaza Instagram kuri Twitter tugatweetinga byose bikagenda neza cyane bivuye kuri Isaac TV exclusive interview ebana Drizo international cameraman ni kuri kamera ariko no munsi ndi kumwe na D1 nushaka kumfasha ariko arahomba D1 ni bon meze neza kabisa nariko navyuma ku radio ngo warabaye muremure narakuze cyagenze uko nani intebe cyagira nzani intebe bose nago byakunze kwera nizo muremure by the way D1 urukura inzobe urukura vyibuha bikubigenda neza na kanoti kenshi ni gufatwa neza muri label ni gute namahoro n'umutima mwiza gusa amafaranga yararonde urabizi yego pressure ni fresh ni zose merci beaucoup D1 wasigari busy ku rugero dasanzwe why oya boss nova ko ndi busy byahatari ariko nakazi mbone barifuza ko ibikorwa abarundi byiza biranye kipa cyane rero yego by the way félicitations mu Rwanda ndafise mwene wacu ahirwa kuva mu Rwanda hirya yejo ndiko nambaga ati ngiye abaririmbyi b'abarundi baze mu Rwanda yahere kuri D1 urabizi uko amenya ko ibikorwa byo biko biragenda yego ndaronka feedback zimwe n'ubwo zitaranyinshi cyane ariko ndabyizeye ko biko biragenda D1 ibanga uko ukoresha muziki wawe cyangwa strategy uko ukoresha muziki wawe niyo umuririmbyi ashobora kuba amaze imyaka nka 5 cyangwa 10 mu muziki ariko urabona ko strategy y'umuziki wawe iri kigenda kwanza kuri level nziza igenda isukuye niko ndarabana Instagram yawe ni gupfa gupostinga ibyo wishakiye social media zawe umuziki wawe byose ni arrangement ya management iteka music dufise umutwe muri management dufise umutwe ukomeye bo turategura yego hari management team ya management turiga ukintu gukora kavuga ati ikintu bikoko twikora guca urumva ko sijeyo gusa na management irimo yego ani mbeni nka management yego okay bon byale boss ndabyinjiriro cyane kuko nosanga ndiko nakubaza ibyo utazi kuko nari kukubaza ati mbega muzozana ya kigabo hari ujya umuvumbura umunsi umwe tuyage okay D1 Like ndaraba song yawe igumiduga by the way your body ikira duga sana sindayishika ko your body ariko reka tuje muri ubwoba bwararangiye ariko rukarukana na kera ushaka kuja no kuzinde ubwo ntiburarangira neza niwe gome kuri Instagram yawe nawe ngo wifashe uko ngo yo mufise ubwo bwari bwinshi cyane ariko biko baramira ngo ubwoga baruka gatoya buvaho bivaye nuko ibyo nipfuza navuze mu bwoba biragenda biza bukebuke n'ubwoba bwatigwa n'igidira ubwo bwanje kwari kujya kuntu umuntu akora ikintu ntaronke feedback nkiyo yipfuza ni nko umuntu wari mu taxi vero yarizeye ko akora taxi vero mu mwaka umaze ucagura imodoka agasanga imyaka yarari kubisa atamudoka aragura ibyo navyo umuntu yamuguriye ikinga azvatiye kinga janje risubize mari byaranse sako subira ruguru uje kuri ibijumbu rero kuvuga ubwo nimwe mu bwo nagize bituma nimvira yuko na management ishaka kumeba anytime mu gihe tubona magatiko turakora nako dukora kweka ibintu bitadwa feedback bitaza n'ibintu ko bantu esike abafana baramenda ko haraka ko mbishoboye nabishoboye mindure strategy zo gukora ibyo byose muri ibintu by'ubwo nagendagira
umva nubwo bw'ubuzima antuka rubwo bw'ubuzima yego cyangwa ubwoba hariho na post nigeze kubona kuri Facebook abantu bakunda gupostinga by the way ni byiza ko tunabibaza abantu bace babirongera ko muco cyane kubera ko nakurondeye biranka kukuronka urumva usigaye ugoye ntacyo ariko nasubye naje niterana sana ntabwo ngo yesa arike nari mukuza tuvuge kakana okay diwani ahagira ikibazo cyakiza rero cyangwa ubwoba bwawe bwari buhagaze kuri system ya hariho n'ibyavuzwe kugira diwani byanse kugira mwirukane muri iteka music wanashima yavuyeyo ari byinshi ndaje comment waranayivuze haragira ahantu uranavuga ati je dukuri ndacari muri iteka mu ndeke ni bijya bwo bwose ariko navuze ko byasanu heje ko mu rukundo byase ko naresheje bakanyanka banyangiye waba mugabo aha niyo magezi shangira ubwoba man ni kuvuga ibyo byose ya mu rukundo ni kuvuga ijya ndirimbo ubwoba ni story y'ubuzima hafi bwose bw'iwanje ku muziki kuva nangura umuziki gushikaho naringeze rero ni kuvuga gusarasha Imana yene ngera mu rukundo bizokunda naho ariko ibindi bikwiragina neza kuko urukundo ruraza nta kibazo misanzu yego amajambo ya Java diwani nakiri muri iteka music diwani baramurukanye muri iteka amajambo yo kuvuga gucoya amajambo je nabonye nabonye gusa je nabyumvise ngo byabayeho gusa nabonye kabisa yego ntuwibaze impamvu byabaye natwe tuba surprise de guco nyene hari ibintu bishaka kubaga bavuga ati ugasanga management ntabwo bizi na diwa ntabwo bizi ugasanga nka page imwe yabyanditse guco ugasanga nyene yabyumviriye guco kandi bigasiriki ugasanga byasiriki ariko ni bisanzwe ni muziki ni entertainment birakenewe nabyo ko bibaho yego showbiz ubu niko ziti ndazitinya biravaniza arizo yego ijambo bakuvuze ko kuri social media ucuba komereka niri ijambo nta nari muri nkomeretse agorera nyubaka kubera ko ni kuvuga nk'umukobwa yanyanse bico bituma nkombera ngomba ko nokora cyane nkavuga ati nzomwemeze one day none umudema arayenze wana nyine atwika ma umva ntabwo babintera ikintu cyose dukora umuziki ni ikintu bisa ko bihanganira ikintu cyose bihura naco nimba wikubise hasi umuntu akukubise ati we nari nkono yifeke uzovamwo wewe urumunyuka ibyo ifata ibintu bisanzwe uvuga ati sha nzokwemeza one day reka nkore gusa yego in short rero tuvuye kuri zo sije zaza ubwoba ndibaza ubu rero ni sawa ibintu bikogira neza kandi cyo haraboneka manager byavyimviro byo bwagwa wari ufise ngo ashobora kubivamwo ubona ko ibivuyemwe urabona ko bikogira neza oya ibyo namwe mfa kubimenya kubera yuko business y'umuziki mundi ragoye gusa nabusara ku mana zacika intege no matter what dukore ko bikose nazi kuzogenda neza ego sindishwa yuko maybe ko we never know tomorrow ntabwo tuhazi twebwe tuzi no munsi gusa turabukeye tukashimira ati Imana wakoze kwa ijo ryagenze neza ariko ejo ibizoje nabyonze mugabo icyo mbona no mu wese uko tumeze neza tuko turakora neza kandi yego nazo cyane mwavyumvise rero bana ejo hameze neza nubu biko biraza nibukiye buke Imana ishimwe amashoro kuri yaronka short ziko ziraza kandi ndirimbo yarakuze umuti iya ndirimbo yanuze y'ubwoba none gashaka ubwoba yakanguye abantu benshi abarundi ntibakwemera ko mwafise ubwoba kwera none noshamvira mu bwoba nanje nabanje yavurimo ko kiba Big Farious by the way yaragupostinze kenshi cyane avuga ati iyi ndirimbo kabisa irarenze bana heruka no kugira subscribe kuri channel yawe ya Diwa niko ndamushimira cyane gose yavuze ati ngiye kuba umufana w'umupeti umupeti frere ngiye kubera umufana nanje ngiye kuba umusubscribe kuri intuza yiwe umva ni ikintu ciza cyane kuri jewe ni ikintu kinyereka yuko ndiko ndakora n'aba big brothers banangiye umuziki ndetse batinye umuziki witwa umuziki mu Burundi bariko barashigikira umva ko ibintu by'agaciro biratera n'intege na boss cyane gose urabizi nawe kumbe na boss buda cyabona ati umwana wanje ariko araza kubera iki wantanze ku bintu tabimbwiye none nazako kubyibonera hari ibyo bavuga ati mwana kuru uzoyabona ati kumbe nagutanze kubibona gusa narabiguhishije okay D1 rero urabona channel yawe ya YouTube yavutse irahari yari hari murayinyegeza yari hari ifise irindi zina atari D1 tutamenye yari hari muri essence byarantangaze cyane twashotse tubona channel papa 35,000 subscribers what ati icyo uko biri kose yaraguzwe ntiyari hari byari bimeze gute channel yawe yari he bosha no sinokiva ko hanini gusa cingenzi no vuga Isaac nuko babona gusika ko cya D1 cyagiye ukareka ko cya D1 cyamuzana feedback nziza kirashikiye abantu ubutumwa bwo yatanze niba ubutumwa bwubaka burubatsa abantu
chano nana ushana bwa ati Isaac umfasha kanshi njya ndimbaje kuri YouTube yawe nkabanzi kugusa kwiza gushikira abantu benshi nta kindi kabisa bye mbageneye okay ijya shuri ya yiti kamiziki wacu ubu nta miziki yazosubira kujaje bo ya byose bivaho cyane naza ko tuzobiva kindi gihe sivaho cyane ntamze bivaho kindi gihe marufingire mu beat oya sinaza ko nashaka comment nini cyane ego na comment nini nibishira ko ariko Ibikenewe ndabivuga. Ibikenewe biravugwa. Okay, sawa. Tuje muri your body. Body. Noza ko your body. Shakumbwire. Iyo bagiye badada bari kwara gukora ko your body. Body zawe zikuza gukora ko wiyumva. Uzakanu kabaye man. Harakanu byakubaye ko muri rya video. Bazoza kungura none ngo uje urakomeye. Nikakubwira baza gukora ko ngurakomeye. Bakora ko bo. Bakora umutipe kwe nta kibazo nta nubwo nabuja mani wewe uri umuhungu cyangwa uri igihungu cyangwa uri igiti. Usikije baye rero sasa. Feedback akanukana imbere kayintwengeje ndimi gisohoka imaze nk'isaha. Igembura ngo mango D1 ngo ntakire umunyuka ngo ntanubwo bagifise. Ubwambere kira waratinya batada. Ngo ingindi ngumukoze ko ngaca yiruka ngo mugaca ngo baca ngo ndamaditse ngo shaka ibyo ushaka. Okay. But natuja kugira ari. Natuja kugize baje badada ariko aragira bya bintu imbere yawe. Jewe nta kintu cyabaye mba ndi mukazirimvira kazi gusa byarabaye gato. D1. Byarabaye gato kabisa zo harira nyine kukanyuma banantwenze. Kukanyuma kwe nani hagaze ko nigize igihu nako igikobwa. Umukobwa araho aca igiti. Ndigira igiti rimwe kabiri gatatu tukumva ko action twazigeze mu buryo butandukanye. Twagitinze rya ya mbere. Twageze n'iyindi ni cya gatanu cyarananiye kabisa. Kace gahagarara kene wacu. Kandi kwavukira rimwe man. Kace gahagarara bagati. Ibiri bagore biki. Hakumva ko nari inkazi man. Nta byisaburi byahabaye ariko. Oya nta bintu birebire. Ibyiki? Byisabuni wace wihanga. Kandi Imana yakubona. Ndiko ndabaza abakuze barabyumva barabajyana. Oya nyine ibyo ntago byabaye naciye nsenga Imana ati maraje unkize gicago ntacyo nari nkine ko kiba mu buzima bw'iwaje. Okay sawa. D1 rero your body yakiriwe neza cyane by the way. Cyane ni bintu ni gake cyane. Uzobona indirimbo ziko zirasohoka igahitisiga kuri uyo mwanya muto nkuko tubibona. Ibanga ni kujya nyene tu wirinze gusohora ama audio imbere kwa cisora video directly kuberiki mbona bishimana cyane nshimana hamwe n'abantu bamba hafi aba Isaac n'abandi benshi mvuze Isaac ko turi kumwe muri aka kanya hano n'abandi bantu benshi batuba hafi aba journalists aba promoters abafana niyo bantu rero babifise mu maboko ibyo bintu byose twe twakora gasana kimwe gasanga nta kibiti mari ariko bahari mwese muhari tuyishwa yuko ibintu byose biba top ujya mu bantu bazoshinga nta yuko social media cyangwa se ibinyamakuru bifise ingufu ku musani wo urimwe je ndimo bazoshinga nta Isaac ayo naboneye gusa nawe ibintu byinshi kwa Isaac gusa byamfasha nyine byagenze neza vraiment gusa kiriya gisaga kweli gusa nacu anyway ni kuvuga strategy ko dufise ni gukora turakora nje ntabwo mu buzima bwanje kuntu meze sinigira nizera yuko indirimbo izogera kure mba numva mbe imenga sinzi nta kize ndayigirira cyane gusa ikize nza kugira mbonye aza kambwira ati hey D1 akoza kanu keza rujya kambwira ati akoza kanu keza hama nkabona na YouTube kuri kiragenda nkumva no mikati barayivugije ndavuga ati kumbe cyako cyane ni ciza ariko Jess nigira nibwira ko ari ciza mu gihe naronye feedback ni imbwira ko cyari ciza cyari cyakiriwe neza D1 ntutsine ko bazokuroga kuroga menga hiti zawe ziko zatera ubwoba abana bari Jess imana imbere by'ibirozi navyo wemera hoye birabaho gusa Jess imana imbere ni everything I do imana imbere kandi imana izondinda ibyo byose zominyana imana niyo iri hejuru ya byose no muntu yokwitwa kari umurozi nayo kwanza nta muntu twari umwaka wundi nta no twari umugisha birabaho imyaka nibayitwa ariko umugisha ngo bawutwara ndazi ntabyo gusa nta muntu twari umwaka wundi ukashaka kumwa umwaka wanje kazi kawe umwaka wanje utwaye nyine bagati twara usikaze umugisha ugati mwitware ahubwo twara ariko kandi kansigaye ku mubiri ugatware uze unyoze ugatware nako kako kanje usikaye nimfise umugisha gusa urumva ko nta muntu umwaka wundi ngira sinzi gusa imana ndazi imana niyo iri hejuru izodufasha ntagire umuntu yifuza kugira nabi kandi ndifuza yuko kogira inzigo iri positive apana negative ndavuze ni inzigo imbi nijya nzigo yo kumva ujya muntu kugira ngo uduge wewe ndagushira hasi umuntu wenda kononera umuntu inzigo nziza niyo kuvuga ati umuntu yakoze ikintu ciza ndikananje ndaho ukuntu ukora ikindi kintu gisumba kijya iyo niyo nzigo zituma abarundi dutera imbere tugira kure
Ego. Nasi kabisa ubwo n'ubutumwa bukomeye cyane kwa D1 ati tugira inzigo ziterambere. Tureke ibintu by'inzigo zitagira umutwe n'amaguru ugasanga uko hora umuntu ibintu bitafise umutwe n'amaguru. Aho nyene rero D1 turi muri body isohotse twarabonye amakava turabona ama video ama highlight n'ibindi byinshi ariko ikibabaje ntitwabonye ijya ndirimbo kwa social Mullah narabye no kuri Instagram yiwe nta kintu na kimwe social Mullah yapostinze kuri iyo ndirimbo yawe nawe niko mwavyumvikanye cyane naravye je nabonye status ziriko status zimeshego status yandirimbo ego akupostinga kuri Instagram oya post Instagram status na Facebook status yabikoze kuri Instagram ego wengira wari ujya je nariko nubu ava yuko dukorana ikiganiro nariko ndaba kuri social Mullah account cyazo gihari wesanga ico gihe postinga wari wijamye kuko nawe umengo ufise itiro gihe abantu barako nubu ari byo narindimwo nuwe ko ndaraba ivyiwawe vuga ati ikava ntayo nabonye wiwe kumbe ubyukaje haheze imyaka 2 mbyuzi ubyukaje imyaka 2 mbyuzi cyo nabonye ko postinze ndibaza ko na post azohava yigira ariko amaze kupostinga ndi sawa yabikoze arindire ko azokora nka media yakoze kwa SATB indirimbo yakwije miliyoni agaca icambe n'umushimira nuko umuntu ari hambo kandi umuntu afite umutima mwiza umuntu yafashije ibintu byinshi cyane gose no kubwira ndibaza ko rero nibindi bizoza n'ukebuka ibyo mbere wanashaka icambere yagikoze abavuga ko yakumize muri ya ndirimbo bishuri oya ntabwo yamize chorus ni jewe turayisangiye sibyo verse ni yiwe imara mwanya muto wanashaka hanyuma ndakora verse ya kabiri kandi ni mwanya munini chorus turazisangiye twaranganye twarakoze akazi twese okay indirimbo ya Bruce Melody zozagira narabibonye ibyo mwetse bana noneho D1 East Africa rayifashe birarangiye Bruce Melody biciye muzo babwira biciye biracamo bo biciyemo umuntu azobivuga kurako ndashaka kuvuga ati yenza kuvuga ati ndafise kurabona social mura nkabanze ko ntayifise yuzuye nga mara ni kintu ufise mu kiyatakara kukibura urumva ushaka twite surprise no kwa bikunze ngo ati byakunze neza uvuga ati okay tafise kurabona na Bruce Melody ariko biri mu migambi umugabo nkanje bafise imigambi myinshi biri mu process ndafise imigambi yo kuzokora kurabona Isaac Classic one day Chekora banje nayo mara. Yo byo washewe haje ushimba gute? Ushimba kanuka kameze nkajya inkumi yanje ntaho ndaguha. Ndiko ndi sobuko. Ndagusaba nuzeya nawe ati munyime ureke nzomurindira. Sawa wabyumvise rero D1. By the way usigara umuraliste cyane usigara umuntu like ariko biratandukanye cyane no kuri YouTube. YouTube uri moral ariko mu radio mu radio. Nimaze kumva Iteka FM nimaze kumva kuri Black FM kuri PJ Classic FM hose umenga uri pose cyane kumva muri ntuzeya byasaye ko tunutavuga nyene uri reserve byasaye uko nyene usanga nyene byakubaye kuri ya video nta nivyo wovuga usanga nyene ugasanga nyene uvuze ibintu ntabwo byari bikwiye ariko ngaha bavuga ati Isaac wewe isabura urayinzi wari muri internet so bivuze none D1 nagushimire cyane hama ndakwifuriza amahirwe masa jewe sinokuro ko nyene utankoreye ibintu bibiri icyambere tumenye background ngufi cyane ya D1 like ubari mu rukundo tuba dusinze etape cyangwa kumenya D1 yavutse ryari yavukiye he afite abavyeyi bose agakandu gusaga dushaka tukamenya yavutse ryari mare icyo kibazo kirago abantu bambona kuri TV kuri Isaac TV ariko mwana aragasoka kiri gatowe nta nubwo ndamera cyari gato niyo mpamvu twabaje katangiye kuza mugabo udatego mukobwa yanyemera ubu sinigeze mbona na posting ngo yaraje gusaba ko musubira oya uramubeshe ari nje nigeze kubona ahantu tunavuga nzoyimubaza background yanje y'ubuzima bo apara ubuzima system yawe y'ubuzima imibereho yawe ya kera ni yubu basi wavukiye aho navukiye bido ni he D1 bidomvire man bidomvire n'ahantu bari ruguru mukayanza twite bido urumunya kayanza weje no mukayanza ko baruze bifes matongo oya si batongo we n'amajyanye ni kabarore munara kayanza exactly yego ari impande y'u Rwanda ko wavutse umwaka wa ryari umwaka nta mvuga bana nibakureke gusa imyaka ndayifise ndageze kurongora nyene nta kibazo yego ndageze kurongora D1 yarahije kumenga harimo akantu no dushaka kumenya D1 imanite yawe imanite nayo yejeje nari kaminuza byarange nzoyiga kubera yuko imyaka iracyari sisha mbwiranga mama wanje ngere gusha kanuze ya gatongo ni mata nabuze kunda imuha ndabuze akamatira ngo bwego gusha itongo rero ngo nige
banza kurondera yiwanje ambara ndera nganza kwishuri naho bosanga uri kuriga kandi ufise umugore niba utokora mwibarabara kubera ubustari bizibigwa n'ubustari bwawe niba utokora kubera yuko mwibarabara umuntu akubona abayifuza kubona muri ya image nk'umuntu ameze neza akomeye w'agaciro si byiza ko ugera ugashorera ibisuguti mwibarabara canke ivoka kabaza ivoka mwibarabara urajye nta musiga nta kigori urira mwibarabara nta musiga gari no kijya ndi ndani mugose mfata ngo maganya kwibarabara ngo ndiko atembera mwibarabara guca mfata igondera kije canke mfate ambiance ubura gusinzira yabuze man inzira yakwishe man niva ko yikubita kabisa Alvin bavuga ati je na restaurant yandagaswe ndakubita wewe oyirira biravana ko abarundi bameze ukuntu abarundi ntibaha agaciro kijya kintu gikurimwo bashaka kubona n'umuntu usa na Chris Brown bashaka kubona umuntu usa na Diamond ntuze kubona umustar none cubigira rero ni kuvuga wewe bakubonye uri muntu uze kwasangira nabo bati ujashanoza kuraba show yiwe turudusa mu rwagwa muri karite z'uburofa aho umuntu uze niko avuga ariko siko byaka ko bimeze turi abantu dufise ubuzima busanzwe nk'ubwo abandi biyo n'abavyeyi bose barakwiye ego barakwiye mfise n'abana ni batandatu n'umwana wa mbere muri batandatu umwana wa mbere mu bana batandatu ego kusaba uzi icyago nagize ntabwo nabaye muremure kosa ntabwo uri muremure ntunyirate Okay, sawa D1 turashaka kumenya nkuko twakumenye gato naho turamenya Bujumbura bahe Bujumbura mama kariti ni kariti yego mu Kigobe wamba mu kariti okay uko muri kose ni mu kariti Bujumbura yego urafite umuduga D1 oya muduga nturagira ku abo mbwira wa mu boss ahanere D1 amafaranga muziki urimo ari amafaranga azoza ntarajamwe kubera yuko impamvu tarajamwe abaranje ayushiramwe tunga baracaye miliyoni nyinshi abantu bo hanze ugasanga muri byo mu Burundi afise agaciro n'amafaranga ashira muri video no mukihagarara ugasanga kambanga amafaranga make cyane gose ugasanga umunyamahanga mukihagarara ko none sivyo simbizi ariko kuvuga ryari rya ejo ati abarimvyi bacu muricarinda amasoko ugasanga mwari hagaze ko ubundi agenda yake bibaza ko ikibazo gihari ujya mu boss avuze ngira ntumire nka Bruce Melody usanga ari umufana wa Bruce Melody none afana Bruce Melody akamubwira ngo urekoza Bruce Melody oya numubuza kubazana ariko bashaka kubahira niye bazana ukavuga ati je sinza kujayo bikunguriki nico kibishere yanuze yani bo usanga kuvuga ndi twakora umuziki yako ntanuze ariko bikungo tirera abe makenda yabo no yani siko bimeze birakwiye gusa yuko ababosi bacu abagize atunga bacu baduha agaciro dukwiriye umuziki mu Rwanda bakora cyane muri Tanzania cyane muri Kenya tukawukora twanawukora ahubwo tubuziye mitahe ntazi mu boss avuga ati D1 ngenda mugurira igari amere neza nyene ngenda mugurira inzu hajya amere neza mba nakora umuziki kuburyo na Diamond avuga ati hari igipete muri numvise cyangwa wizikid araguruka igipete kirakaze nkakujya bahora bazi Burundi baje ba Bruce Melody baje bose bashishije mu Burundi ati hari umwana yitwa D1 byakwiye yukorera nk'umuntu akwiye kuba afise agaciro kakameze neza akoze ashobora kurashoye amafaranga menshi yibesheho ejo nabazagira umutima wo gufasha nabandi batovuga ati kijya kintu ujya umwana azomubona avuga ati kijya kintu ujya Mungu yakoze aranyespira reka ntabwo nzo kwespira umwana wundi mu gihe abona yuko nanje atacu nimariye narakoze akazi avuga ati ibi bintu nakubijamo n'umuvyeyi avuga ati bijemo nuba ko mwana w'umukobwa ati shauri ya mukobwa je nabonye nta kintu yimariye umuziki ufise impano y'umuziki agonze kukubita n'amakufuzo yaje ahubwo byarangiye batwaye amadabagize urumva sije kwiye feedback nakwe kuba ariyo feedback yakwe yuko ahubwo bimama imiduga babone twarose amazu meza kubyo avuga ati nimbyara umwana nkabona fistara ndumu mama cyangwa ndumu papa muvyeyi shiraka amafaranga kubita inkoni amafaranga abyiga ivyo bintu abishemo inguvu ariko bacavuga ati wa mukobwa ugiye muziki ndaguciye mu bana banje urumva ni hatari kabisa D1 atanze message nziza cyane D1 ndagushimire cyane rero maze wananye ururanirwa mu bikorwa vya urakoze cyane n'ukuri ariko nari ndakumbuye nari ndakumbuye kwe ni kuri rero jewe nawe ndamukumbuye na wawe okay ndahejeje umuririmbyi rero w'ingaho Burundi mugiye korana collab yo bari nafise amakuru atandukanye muri studio n'amabanga ariko kuko ibintu byibanga cyane ndi ready gukorana n'umuririmbyi ari wese kuko umuririmbyi ari wese arafisana gukora nandi arakugeza nawe kubwira abantu babiri agatoba kumenya hajya muri quartier biba ari sawa araho tumaze gukorana n'abandi tuzokorana ego sawa D1 merci beaucoup rero wakoze cyane no kuri dusigire body akapela ya body ya body don't stop namaze kwibagira n'inzira injana muhira bikore right now shaka kumva ibintu biduga ndetse bikamanuka my stress killer bad girl killer urite killer my pain killer my stress killer bad girl killer urite killer my pain killer
yeah aho njana niho nja sinifuza kukurekura no ako kabiri kawe umva rero bro umva Bruce Melody nagire kabisa muririmbane yego twokora babikore kuko ndumva touch yawe ifatanye n'ujya mu kapu ibara ryo cari ucapa ngo nta difference hari niko bizi twavuga. Merci beaucoup kugira subscribe like na share ariko na D1 Mr D1 banyise mita munyuka ariko munyuka byarahetse Mr Mitoma Mr Mitoma utuma ngo twisi mukonza nina muresha zocanyika Isaac TV